Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC barem uba martam len perban ubalong ru uway na kinong yalam ka BJP ulaong bawat laki don kijing terwa yau banyakun yaki election MLA naga West Silong constituency Henry undang perkhachwa halor kani habai kuren bat uba martam len ulaong baka jingshim rai jong u ban sange no banyakun yaki election MLA napo kanot Silong constituency kadai namar bakidon hadu laingut ke balapan tiken naga seng BJP banyakun ki bakan thop yau uba Michael Carsentiu bat uba MH Kharkrang bat kani kalapan long yaki pat ba kanot Silong bakindap satang daki jing kali bat ki jing lengo suda ba manu banyakun yaki election naga teka constituency naga BJP haba kali la udan jing mon em ban yakun yaki election naga weka constituency kata na West Silong constituency uba martamlen ulaong bakiladon kibriu ki balawan terwa yau Henry ulaong yaki baon sa perkhat bhashwa bat pat rai AA halor kata ki jingsiam ngene bagi don bagi press conference Silong press club ngad keni tai bentar ba ngidon lain upan tiket atau kopor mga Kharkrang berkonsentrasi mengayat yang serum senang lagi kendu pelok perjor mesyam ba beliau kilong confused pala kentip we kandidat bandikot ngane Kharkrang berkonsentrasi te kendlayai kopor demi simi kita ke jengkeli keli menubiat ket ngetin ba ladaga wan na ganis kene gedur ladaga ne kene confusion ka pai ba kene ki bre parti kensa skatar ke kada las kata ke parti ha juga pakan job kan job show maka thong ni lamba na e parti na ko apa ke parti kan wan naga bor kan wan ha job ang ni not la constitution de ha kata kan nong dem ngam ban se na habas sacrifice de dengan pit no UAE ni pedang ini ke argut mangan kerja. Balik cikui ke parti dengan nulit. Yang mentahi, yang perkat membayar, yang nungan kerja na pedang ini. Bat bah kejengnya kendu, kejengnya syurkai, kejengnya kerennya kana, dia perlu jumut balik bak Michael Carsentiu. Macam bau dia samla bubiak, beriu bubiak, bah lak bayai, belak ban kit ban bak yang dia konsumsi. Di negara kadang bah ngani dong batu kan kerja. Di kata ke jumut lah ngong bakan like ni ka kejeng sakma jong ki paiba jong ni konsumsi ki ngong kerjaan yang parti kena ni duna nak ni kandidat sudah dikalai kisah setengah ngut ini ke aru price tak ni parti kan declare ni banyak sampai por tak kia jini i jeng amu kita ke jeng kam de jeng sanjung ki kita tak dengan daw simet ki la sik don daw lu Rego begini juga ini not long konsumsi. Kadai kasih dengan BJP provided na pihak kandidat bubiang. Namun ban omba ada yang menu unjob dengan BJP. Dari pihak padu beliau bubiang belum koi solusi. Dari dia beliau bubiang tiga buat bang jangka parti hang ni ko 17 not long konsumsi ke klaim. Bila pakai daun menegakkan orang itu bah jingnya nanti juga problem lain tak. Masuk tu bah makan bah, dan bah chance banjok. Kalau dia tiket try ngat kena bangan jok. Dan gibuan apa? Di orang itu ngas perkat, ngamparlah. Bukan terwak lah tu. Atau fikir ini amlah daki pai ba bolak ki kuai fi bannya Nampak lah. Lalu pai bawa wewan di ketangan seperti. Lalu pai bawa kuat dengan seperti. Ini kibaya kit kampai ba fi kat bu pai ba. Lihat pendem mak pai ba tu. Baik kumbayat sumsinan borok tusno ya pi ya ka kateng pi dang khamla iba matun perbuat nasib ban kon mo ide bula kam tu bula siam ya ke action pai ba jong kawas konstansi wes kisah malam Ngasut nak cakap dia kata dia keren gitu sebelum sana. Saya asal ni di sekolah macam tu. Tendai kumbang orang itu nampak lagi.
kumbolong mentahi ngana rai be pangan ai ke tingkasan baklan Pak Michael Kastil mentahi kan hidup mentah. Orang nilai you udan wairu belak terwain dia ban long kertong po lasit po mo pram was long te takwa la pahiru bo udah state presiden wa ini ketiket hatu pelacinan yang bawa presiden unio ini ketiket hidup mentahi ditekan partikul kesong naga parti high command ke te ngam nang man ong ba unio nak liang jong pi hatu pin apply ni amir ni mentang ngam padan ni kemengarang mungkin mentang ngam rai sha bangat kesan bi ba mereka lepa bani ibu jok bun long orang ini dalam sebutin not sama satu ngarang nek sha hatu sebenarnya saya bakat kini kelumpung gabah he war urok beri ki kuat ni kun election lemo pi dang apa tim buntah ngebenut ba ngak tri ba ngak sutu hiru ba lereng yot kan jok nanti kena ya bang jok te ndang mila kala ke suwa baki breu ki no kesan kinum sekema tinggal masih lapsim dengan galak ke ngap bersakwai sedih la dedon kajing ya taruh tiket ni kajing ya kini tiket atau hilong bolak keluar lesek bani kini ang ini persiayu presiden nampak perhat nampak presiden tapi nak banyak tu kendiat kau kuno ke presiden jong ke parti ke baju ai tiket di kandidat for election kadi karai jong ke state party ni karai jong ke central pihak jenis kat kumgar kom kawan ni negara recommendation negara mandat presiden mandat board committee letakkan don negara election committee ni jika bahadok tentang imat nampak semua ban la constitute ke election committee letak pada kanwan sekali ke survey kanwan negara state kanwan negara central government kanwan survey kin base negara yang dorok pada negara presiden mesti recommend padahal jarang kata jengga recommendation dong presiden tu negara central leader suruh sampai ke nomor kiko ayo winning candidate nomor la sutuk mentah ma kalkung ka jingji ye ki kertong dan connection bonsin ki ong ba kadina naka central ngai kuno kan berkata kan itu lada kibreu na po grasun apo ki mandal na kimla ban ai jing pen itu bikin kesan kuno kata central kala banjir pi kata nak akan syai mu election committee board committee mandal committee smart ke survey ke central hamne ke minta agak survey ke board committee ke mandal committee kamdon minta ke central kini gelak ke state major parts ke dia hijau ke state te kan apa ke state nang ni support central ni kita bisa dapat ke dulu nah tinggal yung ipat ba kambon ki election ki parti bukta tak ada BJP na di kongres barabor mobiang ka parti gejep ke winning kan kandidat handrai haba ngapit la kidan ki beri ki ba jom no bali join direct na dalhi ki kun election ki jom ki dan pat dasik ki bal terima grassroots ki kun election ki jom ki mi tiket parti ki fidam ang halong ni jadi beri kun election ni. Kimana nak setiap parti kimana tu ni kimandar ni. Jadi our top leader nak Delhi tu. Kaya tidak menang halang ni. Kat kumbalong ni BJP ke hal tip jangan. Malah hal yang ada win di founder members tu parti kan. Kimla pun tak. Ketika kim abi directly na Delhi kan. Kena banyak di lembaga state komun. Ketika interview kalau pilih kalau ketika personal opinion ke jangan buat nak keren nak kalian juga parti. Te halor kata kecil kali ke baki kali mengidan lang ini bak martam yang terbuat ini baru argut ini kompetitif ini ayat ya kini di lenti na mentaban ya kun yang kini election ha kini ke 17 not kumwe na ki kertong ki bapan tiket na kini ke parti. Te nga deu na samla deu breu badang
beranang start te ke isu hi ke bangan aku abang keren abang election mentai ke DB mentai ke yok kami jam samlah mat ke song sangai mat kunjuru namenta kene ka kia boleh begitu kita kini ke bangan aku abang address ada kalau kala ada ke bah hi jong 17 not ki ailat ini tinin trebe namenta kita ke isu kong santong mangala marwi simet ngawan kalau ye ke beduk sebab kalau ye ke berit ngalong brio ba imi kajing kumalong lang upad away dan menta tengah sutu bat ngamat ya kata kajing imi mat lang kumaki om mo dia tang brio bopong ya kejuti bataru sha sutu nei nganga di kun jonon kai imei jonga di kai school tidak kebang ya tu ya kata ngaku apa nong mangar ngopang ha kamun sim bang i kamta mana gini hindiat benai begini kai ki habatia suro ngai namenta kupang ke sitom ngai beri beli sindawai untuk hospital kan no pilot wala ke hospital Sokarro dari babun hi kajing lot kalong bahaban sai pinakla ngai ru ya kajing yar jong ke puli putih kajing yar jong kajing nang start dang meneng ni ko kubor ba ke Meghalaya ke ka state napo India ka boyo ke babun tam ki khna kade ke kelas 10 ke joki ki papno anak kajing puli kita kini ke pangan so bang kasokar bat ba kasokar ban kabanwan kade ban address kalau kita kajing keli ke jompi kum brio bomat le kajing ya kumalong ba dai boy baret da ko umsap ke jom mila persyang menirap ya kani ke konstitusi ke bangela bagi persyang mo sabar kan bangila menirap lam para dok para senam krem depet jadi nyamuk krem depet ya kajing penreo krem depet ya kemudian kan bala na kumsa bejong persyang nadu kapor jong covid nadu kapor jong gani ka klam nagi bor ki bara ni la yarap ban yarap ru ya ki school ki balang bat kunjuru ki kunhon jong ki no ki self help group ki bobon te khamta mentai le bang la ya don lang ne amut mai bla don lupa ke experience ko muwe ne ki nong mikmat bala sajit nu pa na kete ka constituency jong i menchua ke MDC te natrai ke jing don lang jong yar ko le kan dei ke ko khamba susu kama sisien kani ke jing keren kalong na halor kan rem ka ba ni don ka election bun sin hi ke jing jit jong pa bar ke jing it ba ke jing sanya ka jong pa natrai pa un sa shem ya kata karai un shem ya ka bisar ka bohok bot un pek hi manu ba jan chu pa manu ba train man tau pa kata ka blok ko kongsan ka kerdan kadai tang kai ke bangi ngidon dak certificate ndrai ka kam ka bapik trai ban sakri upai ba kalong ke ba kadai bandan ke jingsanya ka upai ba ude bandan na kata kadau ngasno banong kamdan jingpher ya kata ha babun ki banong ele ka pani ba kidon ka kam jo konstitusi kalong babun na ta kadau baro kimi na menta ban sakri konstitusi la ka jong jemut ki joki hi gani ka kam ban sakri upai ba don kami ka jingnang jing start don kam ru ya kalawai bat ka jimut jing perkhat ka perkhat namta ka bishpos nam ka ba sans nam namta ke ko ha nandu ka sni ka pisha jet ba ni kanmen baling ba ka jing trelang ba ka jing snap ki bri ka jet pi kita kan gidi ki an ke mani nin thau na ka menta banwan ra ya ka jing kala ha ba jet no mikmat man ka sans nam ko lang ta ban jet ka jing kala tena ta ka daw kini ki an ki ba ni nin thau ni kinu ki an ki ba ni nin ra ka sebli kinong ta ka jing nong jong kinong sok jong ka 17 not constituency